Nah teman-teman, sekarang AT Vlog lagi hunting bis ya. Jadi kita lagi bikin channel soal bis mania, soal pokoknya seputar bis lah. Nama channel baru AT Vlog adalah Bus Traveler. Jadi jangan lupa subscribe dan nonton Bus Traveler. Bagi pecinta bus, jangan lupa di like ya, di subscribe dan di share kalau perlu. Jadi ini lagi kegiatan libur ini lagi hunting bis. Kita lagi ada bikin channel satu lagi